Dobrodošli u novu epizodu podcasta. Kao što ste već navikli, analiziramo svetsko prvenstvo za vas, da ne morate gledati, da možete samo slušati podcast. I evo, snimamo ovo. Like, share, subscribe, naravno, znate, sve to nema da ponavljamo, iako niko nikad to ne uradi. Svakako, krećemo sa analizom. Danas završeno je druge grupne faze, tako da nam sleduju samo četvrtfinala. Ove dva dana su bila jako zanimljiva što se tiče utakmica, jako dramatična i neočekivana, tako mi sviđa ovaj koncept takmičenja, tebi? Sviđa mi se. Može možda i da se ova prvobitna faza ne prenosi. Da nema, brate. Ova prva grupa, evo te. Ali ovo je dobro, brate, jer na primjer sad imamo neke ekipe koje imaju skor 3-2 i koji nisu pošli dalje, kao u toj nekoj podruženoj grupnoj fazi. Tako da imamo dve utakmice osmine finala zapravo u ovom sistemu. Prema što krenemo sa analiziranjem ovih utakmica koje su najzanimljivije, samo da kažemo da što se tiče ovih eliminacionih, tačnije kvalifikacionih od 17. do 32. mesta što su odigrane utakmice, tu nikakvih iznenađenja nije bilo. Tipa favorit u grupama koje su tada oformirale, pobedili su Francuska, Japan, Južni Sudan i tako dalje. Poenta priča je da je Južni Sudan se kvalifikovao na olimpijske igre sljedeće godine, tako da svaka čast za njih. Vidjet ćemo kako će doći sljedeće godine u kojem sastavu i s kojom energijom. Oni sljedeće godine? Šta misliš da će se izrodi neki novi? Možda bude igrao, brate, ko je tamo... Mo Bamba. Nije Bol. Ne Mo Bamba, Bol. Da, ko zna. Možda je neko eksplodira od ovih klinaca, pa bude ko zna šta. Pa ne znam da li bi njima, značio bi Mo Bamba, brate. Pa to bude još jedan samo koji skakaće. Ne Mo Bamba, idi u kurac, Bol, brate. Da, još jedan od ovih koji skakuću. Aj, brate, da prangija malo. Brate. Nebitno, Japan, ukoliko se ne varam, možda grešim, ali mislim da je on dobio isto ovu... Jeste. Kao iz Azije, tako da eto. I oni su iznenađenje pozitivno. I oni su se kvalifikovali isto. Da, bili su u najtežoj grupi, mislim na početku. I onda svaka čast stvarno za Japan. Tako da eto, toliko o tome. Sad možemo krećemo na ovu pravu stvar, što se kaže, prave utakmice. Prvo ćemo krenuti s našom grupom, pošto nas to najviše zanima, a nećemo budemo oko neki drugi koji to stavlja za kraj da biste vi to gledali na kraju tek, nego ćemo prvo s našom grupom. I kao što vjerojatno znate, Srbija se plasirala dalje, kao drugo plasirana. Italija je ta prvo plasirana, a Porto Riko i Dominikanska republika su ispali. Ajde sad ovako, kao da pričamo malo o tome, poslije ćemo prijeći na taj četvrtfinalne parove i sve to. No. Pre samog prvenstva smo mi, kad su predikciji upracali, smo mi bili sigurni Italija i Srbija prolaze dalje iz ove grupe. Kao, to nam je bio plan i svi su to očekivali. Da, bilo je pitanje samo da li je Italija prva ili mi. Tako je. Sad ovaj splet okolnosti je čudan, jer se je Dominika pokazala kao odlična ekipa koja je, na primjer, u toj grupnoj fazi dobila Italiju i ušla je sa tim maksimalnim skorom ovdje. Ona je jako podbacila, pre svega mislim utakmicu sa Porto Rikom, koju nije se mogla da izgubi, zaista. Porto Riko, ja ne znam, mislim, najgori sastav Porto Rika zapravo, zadnjih 12 godina, ali eto, mislim dobili su jednu pobedu, čak su oni završili sa skorom 3-2, što je zanimljivo, kao ispali su. Da. A Italija je zbog toga postala prva jer u majskom skoru je dobila Srbiju. Sad ćemo malo pričamo o Srbiji i našim ovim utakmicama, pošto nismo analizirali ni Italiju ni ovu, nego ćemo sad u jednom, dahu da analiziramo obe. Mi smo pokazali dominaciju protiv Dominike, što je možda bilo upitno zbog svega, kao izgubili smo Italije, ko zna šta, kako, šta sve može se desi, ali se ovo pokazalo da Dominika nije, da kažem, ozbiljna reprezentacija. Nisu oni loši, oni su kao... Evo ga, brzi svaki put kad neko izgubi. Šta? Oni su ozbiljna reprezentacija. Da li ti sad si očekivao Dominiku pre ovog da je ozbiljna reprezentacija? Pa ne znam, brate, tvoji standardi za ozbiljne reprezentacije. Opasna je, da kažem, opasna. Ili stabilna, ili funkcionalna, ili jaka, ili koje hoćeš... Opasna u smislu, brate, da mogu da dobiju svakoga, jel to? Ne, nego su da ti dođeš da je to jaka reprezentacija. U odnosu na šta je jaka? Na svjetsko prvenstvo, odnosno na druge reprezentacije, odnosno na glede drugih reprezentacija, gdje ti rangiraš Dominiku. Dominiku? Da. Brate, pa ne znam, negde tu u rangu, a nije u rangu s nama, ali ne znam, da su nas dobili sad i gdje bi ti bila? To je bilo razočarenje od naše strane. Tako bi rekao da su mnogo gori od nas, ali smo mi podbacili. Aha. Ne znam.
dobro, svakako nije nam tamo spravio probleme. Ni. Mislim, mi smo gledali celu utakmicu, sad da se ne lažemo, gledali smo... Nismo, ko je gledao celu utakmicu, ja ne znam, brate, čovjek ima, brate, istetovirano JNA, jebate na ruci. Ali, eto, mislim, doma bio je garbage time, bukvalno od druge četvrtine već je počeo garbage time. Ali gledali smo drugu utakmicu za to vreme, ali mislim, stabilno, ništa nas nisu ugrozili, ništa nije bilo tu, bukvalno kao neka utakmica Južnim Sudanom iz prve grupe, isto je neki. A i oni su igrali lagano nekako, ništa se nisu nešto cimali, sad nisu pokušavali energiju neku kao, ne može ovako s nama i to, ne možeš ti da imaš energiju kad je tebi, ne možeš ti imaš energiju kad ti je Karl Anthony Towns najbolji igrač. Dobro, razumijem ja to, ali ne znam ja ove druge, brate, igrače, kakvi su toliko i... Feliz je play, jedan dobro. Aj dođi tako, brate, Jagu, brate, iz Brazila. Ali očigledno su oni premašili svoje očekivanja i eto, da su dobili Porto Riko, oni bi upali ovde možda kroz taj trokut timova koji prolazi, ali su oni tu svoju šansu propustili. Ja ne znam, ja bi se osjećao mega glupo da sam, brate, na njihovom mjestu. Dobiješ Italiju, izgubiš od Porto Rika, brate. Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns, to je taj lik. To je taj lik, brate. Ali ono što je, eto, strah za naše reprezentacije, to smo izgubili tu utakmicu od Italije. Baš sad, evo, sad da kažemo, mi pričamo sad zadnjih 2-3 godine kao nama teško pada Italija. Dobro. To je tačno, ali to kad pogledaš, mi nismo imali zadnjih 2 godine ozbiljnu utakmicu da odigramo. To je danas bila realizacija dana. Jeste. Mi imali smo najozbiljnija utakmica je bila, koju smo dobili, pričamo koju smo dobili, je bila ona sa Grčkom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, kada smo dobili, ali to opet utakmica bila kvalifikacija, igrao je Jokić ili smo najbolji sastav i poslije bio u Beogradu ta utakmica, gdje opet imaš prenos navijača i svega, ne može se smatrati bar sad za realno stanje i tu je bio opet tegla utakmica i svaka čast dobili smo. Ali mi pod mandatom Pešićevim nismo dobili jednu ozbiljnu utakmicu, ni u kvalifikacijama, ni bilo gde. Nama po kvalifikacijama nas je najteži protivnik bila Grčka koju smo to eto dobili, ali smo gubili od Velike Britanije, gubili smo tih polupanih ekipa. Na prošlom ovom evropskom smo prošli grupu gdje su bile, da kažem, drugorazredne ekipe, kad realno pogledamo, mislim, šta tu, Češka, ko je sve tu bio. I prvi pravi, namesti tako da nam prvi pravi protivnik bude Italija već 2-3 godine za redom i oni nas dobiju. I ovo je sad prvi test za Pešića jer imamo sreće, doćemo od toga kasnije s kim igramo, da sad kao ide malo to državnom izvesnošću. Ali iskreno veliko razočarenje u vidu. Meni je, evo, mislim da pričamo sad o utakmici sa Italijom, baš konkretno kao toj utakmici, kao analiziramo. Meni je tu jedino razočarenje Pešić, ništa drugo. Znači ni Bogdanović, ni ko je još tu spominjan kao sudije, ni Gudurić, ko je sve tu kao analiziramo. Ko je čuvao, brate, Fontekija? Dobrić. Pa, nije on razočarenje. Realno, da, Pešić, brate. Jer ti, brate, imaš utakmicu koju vodi 16 razlike sa protivnikom koji znaš da se neće predati, koji znaš da možete dobiti, koji mora dobiti utakmicu jer ispada ako ne dobije tu utakmicu. I imaš taj steč od 2 minuta gde su Italijani maksimalno energetski na nuli. Znači, ne postoje energetski, ne postoje ni na terenu, ni ti... Kad smo vodili... To pred izmenu. Da. I ti u tom trenutku praviš izmene, ajde šta god, malo ajde da odmoriš, nebitna se tva priča i sad kad će se taj moment da se mijenja, tako što su Italijani radili šta, imali su 2 igrača, prvo je to bio Fontecchio koji je uzimao šuteve u svoje ruke, a kasnije i da tome pogodio 2-3 šuta koje su digla tu ekipu, kao šterka šuta preko ruke i svega toga. S druge strane, Srbija šta radi, mislim, bez... Ono što je meni problem u Srbiji jeste, kod sve vreme pod Pešićem i sve vreme od Saleta i Kokoškove tu ima problem, sam je Kokoškov nije imao pravu šansu možda da dugo vodi reprezentaciju, ali je ta energija koju nikad ne pokazujemo. Kao da nemamo srce, kao da nemamo hrabrost, kao da nemamo taj sportski, brate, žar, sportski taj prkos, sportski taj inat, šta god da ga nazovemo, nego samo ćutimo, ne postojimo, isto protiv Italije u Evropskom prvenstvu, oni nas trpaju, ovo niko ništa, znaš, kao nema tu nekog jakog faula to presečeš, nema ni tehnički se to preseče, nema ničeg. Meni je tu Teodosić nosio, brate, ne znam da li uopšte to, možda i do Saleta, ali Teodosić je tu uvek, brate, kamera na njemu, brate, dere se, napušava, brate, diže energiju u timu, živi se, brate. Ovi ovde ništa, kao jebi ga, ovo, i, brate... Ono što zašto kažem da je ovo Pešićeva, brate, poraz, kao i svaki, je to što on apsolutno nijedan adjustment ne pravi, da, eto ne koristim engleske reči, ali kao izmenu... Promenu u igri. U smislu, imaš Fontekija koji na desnom boku radi šta god želi, u smislu, ušao je u taj mod, lepo ga ide šut, znaš, osjeća se da samo poznanjem.
I čovjek ga dobi 4 napada za redom, dobit igra odlično odbranu, u smislu tu mu je na ruci, jer je niži 10 cm i ne može mu smeti, ovo ima izbače preko glave. I to je šut koji Fontecchio želi da ima i šutno bi ga 15 puta bi ga dao, jer je ušao tu, kad te hoće, kad imaš osjećaj u rukama i kad znaš da ne može smetati, jer ti niži od tebe. Samo to, nije ti sad osjećaj rukama, znaš, brate, da možeš da daš preko njega uvek i to ti je, A Pešić drži sve vreme tu Dobrića, koji igra dobro odbranu, ali kažemo imaju limite te fizički. Nikakav double team, nikakva izmena čuvara, nikakav pritisak koji bi uneo Fontecchio, bilo koji nemir u toj svoj njegovoj nameri koji je bukvalno što je hteo, on je to radio. Kasnije Bogdanović došao na Fontecchio i Fontecchio je tad išao na prodor i floater i to je bio najteži šut koji je on uzeo. Tada je dalje već pogodio jer je bio u ritmu, mislim, kao to je već kasno. Također, Bogdanović 1 od 13, šut za 3, sve je to okej, ljudi kao kakav brate, šuter je šuter, šuter će da šutira. Bogdan je taj igrač koji je ovde glavni igrač i on treba da šutira, on treba da rešava te napade. I meni je mnogo bolje da neki igrač ima 10 promašenih šuteva nego da ima 0 od 2. Ako je taj kalibar Bogdana Bogdanovića. U smislu da se nije on usao trenutka i da neće da uzme šuteve ili šta god. Ali okej su bili šutevi, brate. Jeste, ali takođe, ja sam u fazonu, okej, ne idem u trojka. Taj nacrtaj mu neku akciju da uđe dole, kapiraš, nema ni na jedan polaganje, nego po ovu distancu, kapiraš. Nije teško nacrtati jednu akciju. Da uđe u ritam, kapiraš. Znam. Ništa. Faulovi, bilo šta da se izvuče. Samo da uđe u ritam taj da... Ali očigledno to... I ja nemam problem sa Bogdanom 13 trojki, okej, nisu ušli, uće nekad drugi put, šta god, ali on treba šutira. Ko će da uđe šutira? Neće sigurno Gudović da mi pam fekuje 5 puta i da davi loptu 15 driblinga. Okej, postoje drugi igrači koji mogu da pogode, a to su igrači koji pogode iz energije, odnosno iz potoka lopte, ostanu sami i tako dalje. Niko od njih nije neko ko će sad da mogu, ne kažem da su nesposobni, ali nisu ti igrači za taj nivo koji će da uzimaju te šuteve. Da. I pogotovo što bi druga opcija možda u nekoj situaciji da ne ide Bogdana, bi bio, na primjer, Nikola Jović, ali on je ušao loša utakmicu, to vidjeli smo, i da je baš bio, nije prisutno bio na terenu, nije ništa radio pozitivno, i onda mora Bogdan. Ni sad nije bio nešto, mislim, ne znam ovo što smo vidjeli. Da, nije baš. Tako da, ne znam, ne... Mislim, on je čuvao Townsa, to je opet malo i definitivno se Jeste trošio. čuo, ali to je bila više ložanica neka, ovako od komentatora i to, nego što ga je on dobro čuo. Ali, ne znam, brate, da pohvalim Milutinova, ne znam, meni solidno igrao. I eto, mi dok smo vodili, dok se bila ta razlika 15-16 poena, nismo spuštali dodatno na Milutinovu, on je tu lakano završavao, posle toga se to izgubi, to su sve neke iseljene poluakcije, nešto. Loše, ne znam. Ne znam, što, brate, ne znam kako se to popravi, brate. Pa samo sistem i trener, brate, nema što to je. Gde su ovi drugi, što... Bivši treneri mogu daju, brate, kao neki insight. Što to znači? Šta znači insight? Ne, što znači ta rečenica cijela. Da, brate, na primjer sad Đorđević zove, kaže, alo, majmune, šta radiš to, brate? Tokom utakmice? Ne mora tokom utakmice, posle utakmice, brate. Ili je to kao stručni štab, sad tamo koji su otišli i... Pa sigurno oni komuniciraju sa ih ljudi, mislim, s njom čuli svojom familijom i sigurno brate, može s kim hoće. Sa ženama. Zato igramo ovako šalim. Brate, ne znam. Očigledno, brate, ne misle tako. Misle da je ovako dobro. Ali eto, mislim, ja sam u fazonu da je očekivano, mislim, ne znam, nisam očekivao da ćemo pobediti obe. Dobro smo sad, da se kažem, taj neki bounce back protiv Dominike ostvarili, ali to opet nije ozbiljna ekipa i ja nemam neki... Vidjet ćemo šta će biti, svakako vidjet ćemo. Italija je to došla do što je želi i uradila je to što je želi, pobedila je obe. Mislim, Italija ništa nije igrala specijalno protiv nas, taj utakmicu. U prvoj četvrtini su pokazali šuteve trojke, sve to kao bilo malo, znaš, kao više nego očekivano. Posle to njima stalo i posle su igrali samo ono što im da utakmica. Nisu oni nešto igrali sad wow da ti kažeš, a jebi ga, pokazuju sve moguće šuteve ili šta god. Nisu, pa tako treba se igra, brate, ono što ti daju egzekucija, dobro su igrali, brate. Ne, dobro, ništa nisu specijalno da kažeš kao uf, ne može da ih dobije čovjek, nego samo su... Ne, ništa sad kao, bože pomozi. Ali, brate, ne znam, kvalitetni su im ti skoreri, brate. Jesu. Da Tome je došao do brojke od 200 utakmica u dresu reprezentacije, eto, uspeo je to. Imaće sigurno bar još jednu i onda se penzioniše. Tako da, eto, respekt za Điđija. Pa mislim, on je turnir malo igrala kad uđe, brate, na primjer, da je 4 pojena koje su značila Italijanima. Dobar nije to, to je cijel tim, to su sve igrači koji znače timu i Pajola koji je neki Dennis Schroeder za sirotinju, kao
pritiska prenos lopte i tako dalje. A Dennis Schroeder, Rondo za sirotinju. A Rondo, brate... Michael Jordan za sirotinju. Ne, Rondo, brate, Gary Payton za sirotinju. Bravo. Nemo tako, brate. Ali, da sam teo da kažem. Da, ali mislim, te neke stvari koje su dobro idu u utakmici, to kao da Peši neku zaboravi. To je moj neki vid. Šta zaboravi? Tipa Jović, Stefan dobro čuva prenosu lopte ovog Tonota ili Avramović. Znaš, ne znam ko da baš čuva. Smetao mu, nije mogu da... Koga? Italijanskog pleja. Aha. Spisova, nije Tonota nego Spisova. I ono, bučio ga s prenosom, on nije mogu da... Jeste, i onda je samo to prestalo, brate, da se dešava. A koji kurac, što si me podsjetio sad na to? Brate, ne mogu, jebote, ne znam, ne znam šta... Ubacuje Petruševa kad ne treba, ne znam. Evo moje samo, još jednom, ne znam šta Petrušev očekuje da radi u NBA-u, kako on misli da tamo funkcionišu stvari. Ali on svojim telom ne može da bude u NBA. Ne znam, očekuje... Mislim, mogo bi da bude s telom ovim da je neki vrstni šuter, ali on nije niti šuter, niti ne znam. Stvarno ne znam šta očekuje. U Evropi da je ostao, brate, mogu bi za neku finnu karijeru, jer znaš, u Evropi možda imaš te neke četvorke lažne. Očekuje tamo 3 ciklusa steroida, brate, onda nazad u Evropu i da bude igrač. Ali eto, došli s tim i da kažemo da mi imamo malo više sreće nego pameti, očigledno u nekim situacijama. S ovim grupama, mislim ovo, kako nas nameštaju, ja ne znam, jer to korupcija radi, brate, ili... Jer mi da smo u dobrim grupama, mi nikad ne bi prolazili, brate. A i ne samo to, nego sad smo vidjeli ovoj drugoj grupi do koje sad dolazimo, s kojom se mi ukrštamo, vidjeli smo iznenađenje. Jedno možda od... Pa nije neočekivano, ništa nije neočekivano kad pogledamo, ali jedno od većih iznenađenja, gde je Amerika izgubila danas utakmici od Litvanije i samim tim... Baš si očekivao, brate. Pa dobro, nije nešto kao ono... Baš su ti dani kada je sad šokantno da Amerika izgubi. Prošli su. Mislim, okej, da dođe najveći sastav, bilo bi šokantno i dan danas, ali kao u ovim drugoraznim sastavima nije to sad da ti kažeš nemoguće, ko bi rekao, Bože sakloni. Mislim, znaš, ono, šokiraš se malo, ali budeš ono kao okej, nije nemoguće, to ću joj kažem. Dobro, zašto ne igraju košarku nego više basket, brate, ali okej. I mi na kraju kao drugi u grupi smo se plašili tih Amerikanaca, njih izbjegamo i idemo na Litvance. Sad ćemo malo pričamo o toj grupi. Pred svega želim da kažem svaka čast Crnogorcima jer su pokazali zaista jako veliku želju. Dobili su Grčku u današnjoj utakmici koja nije imala nikakvog značaja. Rezultatsko gole čisto za kao otpisivanje sa evropskog, dobili su Grčku relativno lako, bilo je tu uvek vođstvo Crne Gore, na kraju 5 razlike. Pa ti Amerikanaci su se jako potukli do zadnjih granica i bilo je egal i onda su Amerikanci prelamali na kraju, tako da je ono... Baš su lepo igrali. I žao mi, mislim, ja pogledamo Crnu Goru, njima je samo jedna loša utakmica odlučila to da oni ne prođu dalje, jer da su oni dobili Litvance, prošli bi, mislim, znaš, to je to. Prošli bi kao, šta, prvi, drugi? Ne, da su oni prošli dobili Litvance, skoro bi drugačija bila priča, kapiraš, bili bi sigurno drugi. Jer onda su dobili Litvance, možda bi dobili Amere, sve to nikad naći kao ne može znati, ali ovako bi sigurno prošli dalje, kapiraš, da su dobili Litvance. Brate, ja... Ali ne, imali su dobar turnir, to ću kažem, dobar turnir. Koliko, Jan, nesnete utakmice? A to sam pričali smo u pošlom podcastu, baš u prepošlom, da je bilo egal, pa su ciglarili kad nije trebalo i na kraju su odvojili Litvanci 20 razlika, realno stanje 5, da. Ali eto, dobili su sve u grupi onoj prvoj, mislim Egipat i koji je tu još bio, dobili su Grčku, s Amerima su dobili na 2 lopte i eto, ta utakmica Litvancima im je odlučila. Ali nema šta da žale, kažem, sad sljedeće godine Olimpijada, ko zna da će se kvalifikuju, vidjet ćemo kako to je sistem kvalifikacija. Može samo da se žali što nije više Srbija i Crna Gora. Da. I jebi ga. Ali eto. I Grčka ništa nije pokazala, izgubila obje utakmice u ovoj grupi, to smo i neko očekivali, mi na nekom tom, samo redko da Grčka u ovom sastavu nije baš opasna, bez Janisa, sa Papa Janisom i sa tim nekako lošim timom i konstrukcijom i igračima. I pogotovo neki igrači kao Papa Nikolao ili kogod nisu baš nekoj idealnoj formi došli. Prvenstvo nisu nešto pokazali. Ali eto, dolazimo od toga da Litvan je jako dobro iznenađenje, jer Litvan je ekipa koja nije izgubila nijednu utakmicu do sad na prvenstvu. Stvarno? Ne, među svoje grupi su dobili i sad su dobili i Grčku i Ameriku. Amerika je pokazala slabost prvo protiv Crnogoraca. Jeste. Da su baš se mučili sa Crnom Gorom, na kraju su to prelomili. To je bila priča kao možda Amerikanci ne vole te rane termine vamo tamo. Ali evo sad sa Litvancima u tom kasnijem terminu koji bi trebalo njima da odgovara, Litvanci od početka, dominacija. Dominacija, da. Brate, raznili su ih, ne znam šta im smeta najviše. Dobra odbrana, brate. Ne, mislim da je problem Amerikancima jedno fizičke ekipe.
Veliki ljudi, ja? Veliki ljudi I fizički. agresivni. Jer kad pogledaš ovaj sad sastav Amerike, je nekako mekan. U smislu imaš Jacksona Juniora kao centra, Dobro. ali kad pogledaš ostale igrače koji su kao skoreri, Reeves, Brunson, Ingram, sve su ljudi koji malo teže igraju pod kontaktom u smislu, kapiraš. Pogotovo Ingram kao malo mekaniji lik, a i Reeves i Brunson su sniženi. Pa, brate, RJ, bože. Edwards. Edwards, On da, daje svoje Edwards poene. voli, zato, brate, dobro igra on. A ko je, bre, još tu od ovih većih? Pa Boba je poticao on neku epizodnu ulogu, nema Portis lopte. ne ulazi, Kessler, mislim, isto. Kessler, ne daj Bože. Ko ima jebote još? Michael Bridges, Michael Bridges Cam isto Johnson. sitni. A ne samo to, nego nisu igrači koji... Pa nisu kontakt igrači, to Da, ti pričam. da. Cam Johnson, Baš loše. Jebi ga! Josh Hart isto niži je, da kažeš. Tyrese Haliburton isto nije neki čovjek koji voli baš kontakt, on je više ono pas, malo finesa da mu daš i tako dalje. Jesu manji. A Crnogorci veliki, ali brate, ja ono što sam gledao Crnogoru protiv Amerike, gardovi su igrali dobro. Da. Guard, TM. I to im je smetalo, brate, dosta. Nije toliko kao Vučević i ovi ono... A i ne, defensivno Amerika očajno. To je sve nekako do zalaganja. U smislu, okej, ne kažem da bi bili najbolji tim defanzivno da se zalažu, ali sad da vidi nedostatak te neke energije i želje u defanzivi, pre svega. Znaš, kao ta preuzimanja, ispadanja, to su stvari koje nisu stvar da oni ne mogu, nego jednostavno zalaganje. Pa, brate, ima i do usklađenosti. Ima, ali opet to nekako usklađenost možeš da zamisliš kao da su dvojica krenula jednog igrača pa se pomešala. Ovdje niko ne krene, znaš, kao, i onda kao, ono, okej. Zato ću ti kažem, nekako to da li bol u kurcu, su fazonu da mogu sigurno, to je to ono kao priča kada Amerika izgubi, pogotovo pre, ne sad toliko, kao to je ili kao zezaju se ne žele, znaš, kao zezaju se baš ih briga, ili kao možda ne mogu, to su ta dve stvari koje su ono, za drugu ekipu nemaš taj moment zezaju se ne žele, nego znaš da ne mogu bolje. A ovdje definitivno, brate, Litvanija profi odigrala, znači čep na kraju. Ne, Litvanija je samo početka ušla u utakmicu tako što je agresivno ušla u utakmicu i šutirali su nerealno dobro u početku, 9-9 prve trojke su bile, što nije sad za očekivati, ali to je upravo toj tezi da su bili otvoreni šutevi, apsolutno kapiraš, da nije bilo možda 1-2 preko ruke, ali to se desi kada ti uđeš u taj ritam da hoćeš da možda pogodiš svaki šut. To je zajebano kad, brate, tim osjeti da može da gazi, to i Kanađane zajebalo protiv, kako se zove? Brazila. Protiv Brazila, jebote. Ali doćemo do toga. Ali, da, tako da to Amerika se mučila pre svega defanzivno i ofanzivno nije nešto blistala preterano, jer kažem ti, reket, kad ti je činilo da se tu tako neki igrač, pogotovo ovim fibnim pravilama da on može kampuje u reketu kogod hoće da stoji tamo večno, a ovamo ono da pušta Jaren Jackson Jr. da širi, nek širi ko hoće Jaren Jackson Jr. šta mi smeta, znaš, kao nešto je pratvene trojke opet ono. Tako da, pokazala slabosti Amerika. Ne znam, mislim ono, ozbiljna su ekipa i dalje, da li ovo samo to kao malo da oni treba su ozbilje, znaš, kao pa nas... A pazi, ovo pri kraju kad su se kao ozbiljili, tu su padali šutevi, brate, trojke, vezali jedno 4 trojke, ja mislim. Samo opet defanzivno nisu mogli da zaustave Litvaniju. Nije defanzivno, oni bukvalno su jurili taj ofenzivni skok i zadnjih 5 minuta su vam bile bacene na Litvaniju i da primi skok i ovo je napravio faul odmah. Ma znam, ali ono, pogađali su te šuteve, brate. Jesu. Došlo na kraju to na 1-2 lopte, kad se pogleda, mislim, iako je Litvanija imala 15 razlike u nekom trenutku i sve to, ali nije to kao što tim Amerike da ti kažeš sad, kao ne mogu shvatiti. Mislim, nije bio nijedan trenutak da si ti uplašeš kao za Litvaniju, jebote, ovo istižu sigurno, znaš, kao. Ma kao da je mogli su Ameri ranije da se uplaše, brate. Da krenu da igraju ono, kao max, ali nisu to uradili, brate, i pukli. Ali Litvanija koju niko nije očekivao da kažeš nešto ozbiljno, kao na početak, jer kao nema Sabonisa, pa kao ovo, pa nisu to neki šuteri, nije to ovo, Litvanija baš pokazuje ono... Iskidali, energija je tu, imaju dvojicu divova, brate, ispod, solid, ono, šuteri okolo. Kuzminskas, tu iskosan igrač kao i svi ovi drugi. Baš dobar tim. Baš dobar tim i znaju šta žele, znaš kao, znaju šta treba da urade i znaju šta žele. Valanciunas. Respekt, nikad ga nisam gotivio u NBA-u. Uvijek mi je bio, brate... Na primjer, evo ja, bar što smo gledali, bar smo prebacivali, bile su iste utakmice u isto vrijeme, mislim. Ja ga nisam da diže trojku nijednu prije nove utakmice. Možda jednu. Ja ga nisam vidio i nisam i protiv Crne Gore nije dizao trojke, dok na primjer protiv ovih manjih ekipa je često to malo
koristio. Šta mu dođe, brate? Jeste, pametni su. Neko, to je to što sam ja pričao u prvom podcastu, da Litvanija mnogo bolje igra bez Sabonis. Ne nužno da je Sabonis krivac, ali ta kombinacija Sabonis i Valanciunas ne funkcioniše. U isto vreme igraju? Da. Njih dvojica na terenu, Sabonis kao četvorka. Užas. To su oni radili prošle godine, ali što oni ne mogu da, ne možeš ti, brate, da staviš Sabonisa da izlazi iz klupe. Ne možeš staviš. Em ti igrač NBA, ja mu je Ćale legenda sporta, ja mu je Ćale predsjednik saveza. Ja i ti njemu reći, aj ti molim te s klupe, znaš, kao bit će bolje. Bolje njega ko što je bolje, znaš, kao. Da. A što sad nije igrao? Mislim da je neka blaža povreda, jel tako nešto. Ne znam. Da. Tako sam ja to pričao da je bolje. I pokazali se zapravo u praksi da je zaista jeste bolje, da ne igraju bojice. Bravo, Brzi, bravo. Ali toliko mislim ništa specijalno nema za kažem za ovu grupu, jeste iznenađenje što se tiče Amerike, poraza, ali mislim da oni imaju opet otvorenice žrebe, tako da dolaze oni do polufinala. A mogu opet da se sretnu sa... Ne, mislim finalu. U finalu pa to. Ali daćete do finala. Što? Jebote, Brzi s ovim njegovim... Jebote, ljudi neporaženi igraju do jaja, sve puca, brate, ne, kako Litva je do finala. Brate, imali samo dobro utakmice da sam protiv Amerike i Crne Gore, drugi nisu imali znao pet protivnika. Ko misliš da može da im preti? Nemačka. Srbija. Dolazimo do treće grupe, koja je nekako bila rešena danas. Pred ovog sam se samo bilo pitanje ko će kao prvi, ko će kao drugi ući u ovaj četvrtfinale. Ajde, mislim, doćemo do toga, ali prvo je bila bitna utakmica Slovenije i Australije od pre 2 dana. Kao ključna, jer ako Australija da je tu utakmicu izgubila, ona bi ispala sa prvenstva, što je zapravo bio slučaj na kraju, jer Slovenija je pregazila Australiju. Slovenija u toj utakmici pokazala dosta sigurnosti bez Dončića, jer Dončić ima probleme sa ličnim greškama. Dobio i tehničku, neku preglupu tehničku kad je ono bilo... Pizdeo. Ali preglupa tehnička bila. Kad je bacio preko celog, da. Ono, mislim... Ono, klasično Dončić, on to voli da uradi više nego bilo šta. Znači, poenta bio je faul. A sudije su kreteni, brate. Bio je faul u pitanju sviran pod košem Slovenije i lopta se odbila do Dončića, samo što na drugi koš. Da, i još pogodio tablu, nije ono kao da je roknuo u publiku ili nešto. I tehničku. I dobio tehničku. I onda su ćutali, nisu htjeli mu kažu, brate, zašto je dobio tehničku. Mislim, ono, možda je bilo očigledno, ali, brate, kao... Ali dobili su utakmicu Slovenci, nekako nije bilo na trenutku da se plaše Australije, da je nešto petano stisla ili šta god. Josh Giddey je silovo, Patty Mills se nije video, Patty Mills nekako po te drugi plan u smislu kad zove od dolaska Josh Giddija. U senci. Jer nekako kad smo vidjeli da je prve mečeve, Australija dobijala, pred svega zahvaljujući Patty Millsu. Mislim kao... Ma da bre, čovjek ubija kako igra. Ali očigledno ovdje žele malo guraju Josha Giddija i... Ako nekad želite se setite Tony Parkera, odgledajte, brate, Australiju kad igra Patty Mills pre nego što uđe Josh Giddey, brate. To je pre nego što krene, da. Siluje. Ali eto, Australija, kako sam ja neko imao oči da su dobra ekipa, plaćamo to veterani i mlade generacije, oni su izgubili ove bitne utakmice protiv Njemačke protiv Slovenije. I to relativno ubedljivo. Mislim da nije pražen, protiv Njemačke je bilo na jednu loptu, ono to se rešavalo. Gledam što smo gledali da je Šuder gazio ovo, da li nije, ili tako dalje. Ali poenta priče da Australija je pokazala te slabosti. Pokazala je to da ovi veterani, ok, ne pričamo o Millsu, ali Ingles nekako ne upotrebi na ovom turniru. Izvini, ja, brate, samo onoj krofni razmišljam. Jer si upalio klimu i sad duva, brate, i miriše, bukvalno. Ali ajde, priči. Ingles ne upotrebi na ovom turniru za Australiju. Da. Nekako ni ovi neki Josh Green kao neki šuter ništa nije pretrano pokazao. Šta znam, ono, ni Thybulle, mislim Thybulle nekako što ti je rekao pre utakmici kao da je došao u off-seasonu, brate, delo je ono raspadan čovjek. To mi nekako govori, to što prošle godine nije igrao uopšte u Philadelphiji, nije imao minute, ovo je zbog Doka koji ga nije puštao, iz rotacije, pa možda je ta neka psihička kao prisutnost svega toga želja za basketom. Ali loše Australija baš. I Giddey, ne znam, ljudi govore da je on dobar košarkaš. Ne kažem da je on loš košarkaš, nije on loš košarkaš, ali nekako za ova Fibina pravila. Ljudi govore da je on imao dobre poteze, da je on odlučivao. Brate, ja nisam to vidio. Komentatori. Da. Josh Giddey da najobičniji zicer, znači, jo, kako prelep potez. Pa ovo je izvanredno gledati. Ne, Giddey je dobar igrač, pametan je, znaš, kao old school je nekako malo, ali mu fali telo za ovaj nivo i fali mu šut. On je guard, on je NBA guard kome su se najviše pomerali ljudi sa šuta. Udaljavali se. Šta, kao okrenu se, neće gledaju. Ne, nego kad je sam na trojici ne istračavaju i on ne šutira.
Ma brate, ne znam, meni nešto ne leži Gidi, ne volim ga. Ali, Gruzija je ovdje bila totalni outsider i nije da kažem, mislim, u prvoj utakmici protiv Nemačke se tu lomilo prva polovreme, znaš, kao neki ega, ali posle Nemačka. A ja reč nisam rekao o Gruziji, ja uopšte, brate, ne, odbijam da... Ti si reč rekao na podcastu. Odbijam da, brate, acknowledge-ujem. Ali eto, koliko Šengelija, tu ništa spet, izgubili su sve, ali eto, došli su do druge runde, tako svaka čast, ništa se očekivalo. Ali eto, i danas je bila ta utakmica među Nemačke i Slovenije za to prvo mesto. Oba tima su ušla neporažena u ovu utakmicu. Sloveni nekako pao kamen srca, što se kaže, jer su dobili tu bitnu utakmicu protiv Australije za siguran prolaz. I bilo da se pošibaju sa Nemcima i meni je ovako čudna utakmica bila. Nismo gledali celu, jer kao što ponavljamo, ovo su bile utakmice koje su u istom prenosu, pa treba nekad negdje egal da se prebaci, pa treba se prati sve utakmice. Nismo pa izbacili cijelu utakmicu Slovenije i Nemačke. Gledali smo prvo polovreme, a krenula je Srbija nakon toga. U prvom polovremenu dve stvari. Prvo, neko kao da sudije su ove utakmice Slovenije poluuništavali. Čekaj, evo početka. Znači prvo, ono kad je... Kako je počelo veše? Vodila je Slovenija nešto, brate, 12 razlike. Pa nije 20, 10 do 15. Nisam rekao 20, 12. Aha, 10 do 12, to. To je to. I, brate, tu je Šruder igrao okej, ono, šruderovski, i onda ga izbacio trener i kao bila neka dramica. Na taj malo su svađali, da. I onda ga je držao napolju 10 minuta. Nemačkom, brate, nismo to ispratili, taj hitlerovski nemački nismo razumeli, ali da. Da, ovaj komentator se pravi kao da je razumeo tu nešto, ništa. I onda je, brate, držala razliku ta Slovenija. Ali, na trenutku ni Dončić nije igrao jer je imao ono, brate... Sa ramenom. Da, i onda se tu da će igrati. A još jedna stvar nisam pričao, to ne ti sam rekao, nisam kao spomenuo, ali nisam gledao drugo polovreme, jer se dešava, nisam vidio box score na kraju, ali meni neko u prvoj četvrtini i drugoj četvrtini delovalo kao da Dončića muči neka povreda. Ne po igri, nego praćemo baš posle na brzinu. Ajde, nego? Po hodanju. Kad su god da koš ili šta god kamera na njemu, uvijek je pravio grimasi i vatao se dali za zadnju ložu. Nisam to vidio, brate. Delo mi kao da, ja sam u fazonu da ja Dončića volim, brate. Delo mi kao da haluciniraš. Ne, pogledaj, da ja Dončića volim, brate, na najvišem na svetu kao košarkaša i nisam teo kažem to naglas teba, da ne bi zaista se desilo, nego da ja mislim da tripujem. Ali pogledaj ti posle snimak, mislim kao ajde načisto vidiš. Ali baš delo da ga muči neka, možda nešto blaže, a možda samo nezgodno stava, ali mislim da ga muči zadnja loža. Možda ima neka izjava među vremenom, nismo ispustili sad, možda i nema potpuno ništa. U, brate, niskom postu nije ima problema. To da. Kada je usravao Izaka Bongu. Da. Ali, poenta priče... Ali, Bonga je dobio zadnji, brate, laf. Minut pred kraj, Bonga mu krade loptu s leđa, ide na zakucavanje. Ali, ja možemo pričati o tom prvom poluvremenu, gde, da kažem, bila protiv vojstva Slovenije, sve vreme konstantno. I onda, bez Dončića čak što je najgore, to je Klemen Prepelić za trojke, onako, malo iz daljine. Jeste. I, brate, došlo je drugo četvrtina gde su potpuno ovi... Gde se sad vratio Šruder i, brate, Nemačka polako kreće da topi razliku. A Slovenija je postala jako veliki period meča gde Slovenija nije mogla da da koš uopšte. Da. I, ne znam. Da li je bilo fora 7 minuta? Da. I onda smo, na polovreme smo otišli sa 2 poena prednosti za Nemci i onda, kad smo gledali rezultate, posle samo su upalili taj parni valjak i gazili do kraja. Dobra je ekipa Nemačka, jako stabilna, vidjet ćemo dok će dogurati, ali mislim da Slovenija, ukoliko, sada pričam samo ukoliko Dončić zapravo nije reč o povredi, koja je potencijalna u mojoj glavi, ali ukoliko nije, mislim da zaista Slovenija može i da ovo ništa njima ne znači, jer gubili su ovim 5 utakmice pa se vraćali, znaš, kao kad je grupna faza. A znači ovo nešto Nemačkoj? Znači svako da se došlo neporaženo, imala jako teške protivnike i Australiju i Sloveniju. Ali ja mislim da opet, ne znam, ja u te Nemce ne verujem od početka, kao što ti sam znaš, ja to nisam nikad verovao. Da osvoje zlato, opet će da su loše reprezentacije, to je vrat. Šta? I da osvoje zlato, reći da su loše reprezentacije. Ti si bre čovjek, ne čovjek, jebate, ne znam, meni solidan tim, dobro igraju, volim Šruder, brate, kad krene da se ubrzava, brate. Ja ne volim Šruderovo loženje i ne volim Mo Wagnera, koji je isto ultra antipatičan. Zaista ne volim. Što se tiče Slovenije, oni su mogli biti zadovoljni jer su nekako pokazali da mogu da igraju i bez Dončića u nekim dužim navratima. Pokazali su stabilnost u igri, pokazali su da Dončić nekako više sad, ima on to svoje drama, sudije i sve to,
ali ume da kontroliše. Dobio sam jednu tehničku i to je bila ta za šut preko pola, nije bila ono kao što on ume da sa sudijama da ulazi diskusije i sve to. Ali danas je bio politički korektan, sve, haha, i rokuje se. Ali da li si vidio neku promjenu u Dončiću, u smislu da sad pre 2 godine, 3 sada? Ti vidiš kao promjenu? Ja ne vidim. Ja vidim da se nekako da je manje veseo, manje. Znači pre imao, brate, one poteze pa se smeje. On je u depresiji kako je, brate, u Dallasu i haos. Ne, ali ja baš nekako mislim, ne vidim tu neku energiju. Mislim, okej, on jeste raspoložen sa svojim igračima, znaš, kao nije on sad nešto, ali nema te sreće dok igra, kao što je pre bilo. Meni je drugačiji od kako je Dallas krenuo da se raspada, od kako je otišao, brate, Brunson u New York. On kad je došao Kyrie. A sam vidio Kyrie što mu gleda poteze na Twitchu i kao hvali ga, kao nema pojma. Stvarno? Kao gledam u highlights-e sa FIBA, prvenstvo. Mislim, to u prvenstvu. Nisam znao da to postoji. Kakav je Kyrie, brate, kao komentator? Ma ništa, od 2 minuta, dosadan. Ovima baci neku pričicu, ja volim da učimo svih igrača kad ih vidim, kao. Aha. I tako to. Znači politički stream. Da, nekoj sobici kao u podrumu da snima, baš. Ali dobro. Dončić, Slovenija mogu daleko, vidjet ćemo posle koji su im matchupi, sada ne ulazimo u to. Ali Nemačka jaka kao zemlja i eto, to bi ja hoću da pohvalim. Jaka kao zemlja. Jeste, Tobi, brate, profi igra. Topi profi, baš najbolje počinjanje Zvezde, po mojom mišljenju, nekako. I Žiga Dimec i Kockivan lik ultra, od uvijek bio, brate. Toliko imam da kažem. Ali neko Dragice ne vidi, to sam također htio da kažem. Kako se ne vidi, brate? Ne, mislim, on drži slačonicu, tu bitan kao više persona, kao neko tu. Ali nešto, nema on, jebi ga i te godine i energije, ne može on sad da iznese celu utakmicu, ali nema njegovih poena, nema njegove energije. Ja viđu, brate, neke trojke, ovo. Loše, po mojom mišljenju. Dobro, po meni solidan, jer, ne znam, ti, brate, ja mnogo brzo otpišem igrače kad su u nekim godinama, kao ne mogu ni da očekujem, brate, to od njih. A ti, brate, i ovdje neki naši drugari u fazonu 34 godine, to je prime, bato, to se nije, igra. ali sad je to, menja se ta granica. Na šta? Misliš na duže? Da. Ma nije, po meni uvek prime taj neki 29, brate. Jeste prime, ali ti imaš te igrače koji su i step ispod prima, vrhunski mogu da prave razliku. Ne kažem ja da je Dragić u prime, ne kažem ni da je, ne znam, nijako u prime, sad ne znam kako pričamo, ali kao, dobro. Svako mogu da veći impact očekujemo nekoga. Ali dolazimo do posljednje grupe, gdje je također bilo zanimljivo. Danas igrane 2 utakmice koje su direktno odlučivale plasman, kao i u našoj grupi. Prva je bila utakmica između Brazila i Letonije. Letonija, jer, eto to dolazimo od toga, jer su oba tima i Brazil i Letonija napravili iznenađenje u prvom kolu. Mislim, u prvom kolu ovih grupa, jer je Letonija dobila Španiju, a Brazil dobio Kanadu. Ovo je bio susret 2 tima koje su pune energije, u smislu uživanja toj nekoj energiji i na trojkama prije svega. Ja nisam to gledao utakmicu Brazila i Kanade, tako da ko će ti par rečenica. Iago Santos. Jel? On ima 10 pojena, ali mislim bilo je tih 6 u zadnjoj četvrtini. Ma, protiv Kanade? Da, Caboclo je tada jako bio dobar. Caboclo sad je imao probleme, brate, s falovima. Ali da, to protiv Kanade, brate. A Kanađani tu su nešto bili tanki, brate. Ne mogu se sjetiti jebote tek. Nebitno. Sjetit ću se nečega kroz priču. Dobro. Ali eto je dobila Španci u toj prvoj utakmici. Nisam očekivao to može se desiti, ali Španci su nekako meni jako čudni ove 2 utakmice, bez jebanci. Ne, ali stvarno, brate, stvarno. Ajde, brate, što su tako čudnovati? Oni su ove utakmice ušli sa bednošću u zadnju četvrtinu. I protiv Kanade i protiv Letonije. I oni su se ponašali, tačnije Skariola i njegove izmene i postaje se ponašale kao najgora verzija Duška Ivanovića i Dejana Radonjića ikada u Zvezdi. Odnosno, ubaciš, brate, rukometnu postavu i igraš na 0-0. Shvataš? Kao, vodimo mi defanzivom sada to, kao čuvamo rezultat, ja ne znam ko čuva rezultat u košarci. To je brza igra. To je igra gdje ti, ne možeš ti čuvaš rezultat u košarci. Ma znam. I oni su ušli s tim stilom. Ali to, brate, po meni to i Pešić radi, brate. Mislim, kad smo vodili 16, kad je izbacio igrače, šta je to u tebi u glavi, brate? Pa da.
I to on tako neki izmene i ti dolaziš do toga da ti ne daš koš po 5 minuta, kapiraš zapravo. Okej, ti braniš možda 50% napada njihovih, ne kažem, ali ako ti ne možeš da daš koš s druge strane, oni će smanjiti tu razliku sigurno, kapiraš. Ne možeš ti, odbrana svoje turnire, slažem se kao dugoročno, ali, brate, treba da se ubaci neki koš u pičku materinu. I vidimo da je završavao sad protiv Kanade, a i protiv Letonije sa postavom gde nemaš te neki igrače koji bi očekivao da igraju te minute. Ne sad minute na nivou utakmice, nego te closer minute. Tu se ga mislim na Rudija Fernandesa i Ljulja. Znači ide ona teorija da... Ne, to je možda nije teorija, a to sam spomenuo tebi, mogu kažem naglas, koju ne verujem je sad 100%, kao samo neka teza koja je moguća. Da je ono hoće da, mislim, Španci imaju te timove, po sve pričali smo o tome da ima mlađe kategorije koje su dominantne i sve to, i da oni imaju tu tradiciju košarkašku gde nekako baš, ako od neke reprezentacije osim Amerike ne očekujemo da se raspadne na jednim godinama, to su Španci, jer imaju te sve kategorije i bit će igrača, znaš, konstantno. Ta neka teorija koja nije moja, ali ali koju ne verujem 100%, je da je možda ovo bilo prvenstvo da se vidi te mlađi igrači, tipa Nunez i tako, Brines, dobro, ne znam tako mlad, ali sve ti igrači, i da se ta pravi smena generacija polako, u seniorskoj selekciji. Jer svakako svi ovi Španci, Ćaćo ako bude igrao sledeće godine na olimpijskim igrama, Rudi, Rubio, ko će biti sin sad zbog mental healtha, Ljulji, svi ti su već na kraju karijere i oni se sledeće godine penzionišu sigurno nakon olimpijskih igara. Tako da, treba voditi temu. Mislim, možda ti braću Hernan Gomez, koji imaju 27 godina, koji nisu mladi, ali spadaju kao mlađe. U mlađe, definitivno spadaju u mlađe. Da, ali okej, znaš što od njih može očekuješ, oni vidjeli smo prošle godine na Evropskom prvenstvu i sve, ali da imamo ko još tu može, znaš kao, ko je tu još, na koga možda očekujemo kapiraš za 2-3. Tako da, moguće je da je ova utakmica sad minuti žrtvovani zarad budućnosti. Vidjet ćemo za 5 godina, brate. Kad Nunez bude, Ne, ja ne mogu naći sve da tebi, mislim, to svi znaju, ne možeš budeš preveliki pametan da ti znaš da Ljulja koji ima 0 poena, da tebi on igra i uzme zadnji šut na utakmici. To smo videli protiv u finalu Euroligi. U finalu Euroligi koje godine kad su osvojili, Ljulj je dao prve poene u zadnjem minutu trojku. To je takav igrač, kapiraš. On znaš, kao te osjeća kod nas, kapiraš, u Srbiji kad je bio. Čak i ovo veći nivo mnogo od toga, jer to je takav igrač. Isto kao Rudi. Znaš da on, ako bude šutirao, da će taj koš dati. Iako je 155 promašio pre toga, da mu polomiš i ruku, on će taj na način da ubaci tu loptu kroz koš kad treba, kapiraš. Da. Ali nisu igrali sad uopšte. I čak je Rudi ušao zadnji napad i izvodio je out. I nije bila neki hand-off kao za njega, nego samo izvodio out i pomeo sa strane, kapiraš. A Ljulj nije ni ulazio. Tako da to je moja neka, ne nužno teorija, ali čudno mi, samo ja ne mogu to da shvatim iskreno ali dobro, mislim, okej. Moguće, ali... Ali, s druge strane, bile su dobre utakmice obe, a prvo to Letonija Brazil. Letonija je nakon velika 2 iznenađenja protiv Španije i protiv Francuza pre toga u grupi ušla u utakmicu. Letonija ima mislim, nema Porzingisa, nema starijeg Bertansa koji se također povedio u prvoj i drugoj utakmici prvenstva i oni bukvalno igraju sve ono što imaju. I igraju prelepo. Kao što si spomenuo u prošlom podcastu, jako dobro, jako brzo, protok lopte. Moje mišljenje da nekad malo petraju, što je normalno, ne može da bude svaki napad da bude perfektan, jebiga, kad se toko lopta ide, mislim. Ali energija je odlična u timu, brate, igraju svi za druge. I čak ne zavisi od Bertansa toko, znaš, kao ne zavisi od Bertansa, znači, ne uopšte, kao, ali podjednako su svi deo tima. I svi, ne plaše se tog šuta da uzmu, ne plaše se da dignu šut, ne plaše se ničeg, samo cepaj. Imaju, brate, ne daju da neki timovi sad kao tu fizikaliju nad njima, iako su oni kao manji, možda. Mislim, jesu oni možda manji, ali su te četvorke i petice jake, stamene. Jesu, pa stane, pa to ti kažem, ajde. Nisu Petrušev gaz, da su niži i slabiji, nego su, brate... To, ima tu enforcera. Ali Dončić je danas bio dobar protiv ovog... Bongi. Da. Ne protiv Bonge. A jeste, s Bongom je bilo ono gurkanje. Bonga udari njega, Dončić, kao šta je ovo bilo, sljedeći napad. Ne, Wagner je to bio. Jeste, a znam da nije, brate, bio crn čovjek. Ali i danas protiv Brazila su nekako bili sigurni celu utakmicu. Ja nisam mislio da Brazil može to preokrene. I na kraju je velika razlika bila na kraju. Da. Mislim, dobro ovo iskustvo za Brazil. Realno Brazil ušao ovdje kao jako polustaro, polumlado ekipa, da imaš te veterane u vidu Marcelinja pre svega.
A imaš i ove klince, u smislu Jaga, kao koji je tu, koliko ima, 22-3 godine. Stvarno? Da. Jebote, čovjek izgleda kod da ima 30. Da, klinac, zato je došao u Zvezdu na 3 godine, jer kao tek se razvija. A jak je, brate, dobar je. Došao je i ovo je njegovo prvenstvo. Mislim, za njega prelepo bilo. Jer on je tu došao kao trebalo treći back play, šta god, jer tu imaš onog Benitea, imaš Marcelinja i imao si Raula Neta, igra slučajem se Raula Neto povredio i tu je jako uskočio sa većom minutažom i svim tim. I on je igrao Evropkup prošle godine. Znaš, to je njegov bio limit i pitanje je bilo sad za Zvezdu, kako će biti u Euroligi, drugi nivo, znaš, veliki je to prelazak, ali ovo prvenstvo pokazalo da se on ne plaši toga, kapiraš. A Neto, brate, žao mi, ja volim njega da gledam. Jeste. Baš je, ne znam kako da opišem taj, brate, play style. Kad čovjek, brate, se ceo rotira odjednom. Ali eto, imamo 2 igrača, Jaga koji je došao u Zvezdu, imamo Kabokla koji je također eksplodirao, on igra na nekom Eurocup timu također, nažalost već uzeo te pare pod ugovorom, jel možda neka Euroligaška ekipa malo finansira da se povuče to, znaš da ode u Euroligu, da nije prvi put da se dešava da se neki igrač tako uzme, jer je on imamo ovo prvenstvo gde je eksplodirao relativno, znaš, jako dobar četvorka petica koji zatvara i reket, a i strečuje jako dobro. I Jago tu koja je neki energetski čovjek koji nije toliko ono pass first lik, nego je više skorer. Više skorer, ali meni on izgleda kao lider u ovom timu. Pa izgradit će se tako sigurno u narednim godinama za ovaj tim. Ovdje nekad imamo nešto minute, možda kada treba da ima, ali odličan igrač. Ali ja mislim da Bazil ne zna za čim da žali u smislu. Kao niko nije, oni su uradili što treba da urade, niko nije čekao da dobiju Kanadu, uradili su. Možda su mogli malo bolje da uđu u ovaj meč sa Letoncima, ali okej sve. I tako da, a druga utakmica je bila Španija i Kanada, koju smo pratili sporadično također. I to je na bilo... trotoaru, na telefonu. Da, na kraj smo tako gledali. I vrate, utakmica je bila zanimljiva u smislu, Španci su vodili uglavnom, mislim vode, to je ono bila razlika od 4-5 poena sve vreme, konstantno koji su održavali, pa dođe do X-a, pa opet 3 poena, pa X, pa 4-5, pa možda 8. I ušli su se nekom većom prednošću u taj posljednji četvrtinu, ali kao što sam pričao pomalo pre da se ne ponavljam, sve sam rekao, nemaš kao... A nisi rekao ništa, brate, na strani Kanade. Aha, dobro, za Kanadu je Shea, igra Sheovski, dominira ovaj turnir, nema nikakav, da kažem, nije bila jedna utakmica da čovjek kaže, ok, lažem. Prvo polovreme, prve utakmice protiv Francuza je bilo malo škakljivo, ali to je bio taj period prilagođavanja njemu, kapiraš? I od drugog povremena prve utakmice sa Francuzima, pa evo do danas, to je pošlo već 4 utakmice, bez greške igra dečko. Kako, brate, čovjek, kad napravi prostor, on kao da upadne u neki anime, brate, sve je crno i samo on ovako polako diže onaj šutić. Ali prelepo igra. Mislim, ova pomoćna ta rola Kanade se uvijek razlikuje, nekad to bude Olini, kao skorerski, mislim, nekad to bude, sad je bio Brooks sa 22 poena, mislim, o čemu pričamo. Šta o čemu pričamo? Ovo je Dillon Brooks da mi daje 22 poena. Aj, ne gubi se, bre. Jebote Dillon Brooks ovde, da daju sudija malo se igra fizikalnije. Bre, išla bi tu ručica i zakucavanja svaki napad. Ovo se daje fizikalnije nego u NBA-u. A? Ovo se igra fizikalnije nego u NBA-u. Ma gde se igra fizikalnije nego u NBA-u? Sve pravi, svaki tu normalno koji gleda košarku koji pati, znaćete reći da se igra fizikalnije nego u NBA-u. A sviraju se faulovi? Sviraju se faulovi, ali imaš hand check, dozvoljen i legalan. Defanzivno. I jel mu smeta hand check? Pa nije on skoro, prvo utakmica dala preko 10 poena koji ti kurac, Matija, prvo utakmica... Dobro, jebote, kažem ti da Brooks, brate, nije mi iznenađenje ovdje što je dao 22. Dobro, dao jednu utakmicu od 5 i kao nije iznenađenje, brate, a potom utakmica ima 7 poena možda. Ti hoćeš da mi kažeš da Dillon Brooks ovdje ne može da daje poene? Da nije kao toliko dobar skorer? Kamenjar je. Ma daje, brate. Kamenjar je. Ali dobro, i RJ Barrett isto ono, mislim. I RJ Barrett može trpa 20, brate. Dobro, Matija, može, svi mogu, brate. I, brate, dobro je Kanada, mislim, sve to od Shea zavisi, on je tu sve, brate, i to je to. Nema što da se kaže. A Lu Dort? No i on je skorer, te, bro, oni svi su Jordani, te, nema se bavate, te, bro. Nije, brate, Lu Dort, ali jebem li ga, brate, šta, da nema Shea, ko bi bio glavni skorer u timu? Jamal Murray. Jebem ti mater, nema. Pa on bio tada. Ovako bolje što ne igra, bi bio sudarega među njega i Shea. Dobro, da, brate, nema Jamala, pričati sad za ovaj tim koji je ovdje, da nema Shea, pa ko je glavni skorer. Pa ne, prošli grupu, izvoli bio Francuza. Pa nije smiješno, bukvalno imali su Francuze, brate, i i Letoniju. Ispali bi iz grupe. Dobro, hoću samo da odgovoriš na pitanje. Pa niko bi ispali bi grupe.
Jebe mu mater, brate, nema veze da li bi izgubili ili pobedili, ko bi bio, brate, Shea da nema Shea. Pa niko ne bi tako dobro igrao. Imao bi RJ Barrett te šuteve, ali bi bio jedan od 15 šut, kapiraš. Dobro. Znači, RJ Barrett over Dillon Brooks. Da. Dobro. A ovaj, brate, Shea Brother, On nije on role player ovdje bio. Pa... I cijel karijer nikada nije bio main guy. I ne bi ni ovdje bio. Jer RJ Barrett je bar na koleđu bio main guy, a ovaj nije na koleđu. On je rođen role player, kao šuter i to je to. Ja na ovom prvenstvu kao da sam ga vidio da je šutno milion šuteva, brate. I da je sve promašio. Ne, možda sad zadnji, nisam gledao Kanadu zadnje utakmice, ali prvo 2-3 kola je on držao Kanadu što ima. Prima tu za prvo. Ali on nije igrač koji, nego on je više ono, kako to dođe njega, kao, znaš, kao... Nije on sad da dribla, pa da ga rotira, pa da ga lomi, pa da ga ne znam ja. Ali eto, Kanada prva, donekle očekivano, lažem, prva Letonija. Prva Letonija? Ne, prva Kanada. Prva Kanada, druga Letonija, da. Jer Kanada dobila Letoniju među, ja sam mislio da je Španija, da. Prva je Kanada, druga Letonija. Tako da, očekivano, ja sam mislio Španija, ali eto, ludo je sve ovdje što se dešava. I evo, ko je najveće iznenađenje ovdje po ovim grupama, ako smo prešli sve grupe, realno kad pogledamo... Crna Gora. Ne, Španija. A, iznenađenje kao... loše. Aha, da. Pa Španija. Mislim, ovdje ispala je ovdje Australija, tu znamo da ispada neku, da li Slovenija, da li Nemačka, da li Australija, kao moralo neko da ispadne. Ali, realno, Španac se očekivao da nastaje i znamo svi kako oni kulturu imaju, kakvog trenera, kakve igrače i da ne padaju pod pritiskom, ali eto, ove godine nije njihova. To je samo, brate... A ko je bio s njim u grupi još? Letonija i Brazil i Kanada, obadve smo već igrali, da. Dobro, po grupi to. Ali ovamo, brate, nisam iskreno verovao da će Australija da ispadne. Ili mi je tu bilo Nemačka ili Slovenija. Ali eto. Da. Mislim, iznenađenje je to. Ali sad dolazimo do četvrtfinala čuvenih, gdje smo se mi dogurali. I ajde krenemo ovako. Prva četvrtfinalni par je Italija i Amerika. Mi smo izbjegli taj čuvenu Ameriku, jer su na kraju bili drugi u svojoj grupi, neočekivano. Tako da Italija i Amerika. Tako da kao da smo bili prvi. Da. Pa da, realno si istovata, realno, da se nalažemo. Jer ti realno ako će u polufinalu ili finalu da igraš, možda dobiješ sve neke neki, ne možeš sad i tu da... Ne može tu da se ufuljaš. Ne znam ko je ovdje tim za fuljanje, na primjer. Pa evo Italija. Italija, da. Italija može da šutira, ali ne, realno Amerikanci neće imati problem sa Italijanima, jer nekako meni Italijani igraju kao Amerikanci, samo lošije. Pa kao brzo za košarka šutiraju bez nekog, znaš, kao... Ma ne, veliki ljudi će njima smetati. Da kažem da Amerikancima ovdje ne bi trebalo patiti problem. Jedno, ako baš upadaju u depresiju posle ovog, napiju se, brate, Jaya Cox, kurve, tranže, brate, i kao budu pa samo zajebi ovo. Jedina šansa za Italiju je da Amerikanci uđu slomljeni u taj meč, ili da uđu samo nezainteresovani, kao fazonu, aj, brate, zajebi. Ma jok, bre, da se nakrkaju neki faulovi, brate, i onda. Ne mogu faulovi jer Italijani ne igraju tako da jure faulove. Ne igraju ono nešto petarno ulazi, niti to sad, znaš. Ameri ofanzivne faulove. Se postavljaju u blokove. Eto, mogu to da jure, bre. Šali se, nemaju, po meni, bre, nemaju šanse je podseko da glumi jedan film, još jedan za kraj, brate, prelep i da zaplaču svi, da Kerr se sadržali. Znaš kakav Kerr dobar čovjek, da mu bude krivo. Kao neka, pustite ih, brate. Više im znači, kao neka, više im znači. Ali ono, mislim, može bude za nje utakmica, nekako mi dela je ova utakmica bez odbrane da će se igrati. Bez odbrane, pa da, jer kao Italijani ne igraju petano dobru odbranu, igraju timski okej, ali nije sad to nešto individualno, a Amerikanci će individualno da ih lome i tu će dati poene, a s druge strane Amerikanci izbičaju smo njihove odbrane i također da... Igrajte over, braću. Tako da plus ovdje ide, ali ovdje realno Amerikanci ti koji ne bi trebalo da imaju problem. Oni se ukrštaju sa pobjednikom Nemačke i Letonije. Ajde da čujem tvoj take. Za Nemačku i Letoniju? Da. Pa ti voliš Letoniju, ti ovdje obožavaš Letoniju. Volim, brate, obožavam. Zajebani su Nemci. Brate, možda će da poklekne ovdje Letonija, ali ja toliko ne želim, brate. Možda ih sad bude išao bolje šut. Bertrands, muči se, jebem ga. Mislim, nije da se muči, ali... Ne, on pogađa neki šut koji ne bi... Pogoda neke koje ne bi, ali otvorene, ciglira.
Kad bi davao i otvorene i ove zatvorene, te bra, Nemci bi... Ali ne, iskreno sam reč za Letoniju i da ispadam sad ovde, ovo njima svaka čast. Svaka čast, ali ne bi volao da ispadam. Ne bi ovo ni ja, ajde ja sam još pre navio za njih, sad kad si tih mala Petra, taj hype pacio njih, malo mi se gade zbog tebe. Sabane, ja. Ali, realno respekt za Letonci, jer s ovim timom bez Porzingisa i sve što rade, svaka čast. Prelepa košarka, prelepo, spacing, sve. Ma mogu bre da zaključuju Nemačku bre. Mogu. Znači, tvoj take je? Mo Wagner plus. Schroeder minus. I brate, Letonija kec. Znači dvojka, ali dobro. Dobro. Ja nemam take jer nije mi stalo jednostavno sa ovo i kao fazonu sam šta god. Ali mislim da će Nemačka pobediti i ovo sad kažem obodno psihologijom jer sam me govorio protiv njih i oni su dobijali i sad se kažem da su oni dobijaju da bi izgubili mamu i jebem više da izgube, brate. Tako je to, ja glasam za Nemce. Treće, odnosno nama najzimljivo. Možda bude neka drama bre. U slučajnici Nemačkoj. A dobili su Nemci. Pa nema veze brate, ako krene loše. Ko zna, a evo treća utakmica koja je nama najzanimljivija jeste mi paćenici koji smo izbjegli Amere, idemo na Litvance. Bože pomozi. Ovo je dobro, iskreno, jer ovo je taj da kažeš neki rang ekipe nas bez Jokića, a realno i s Jokićem kad trenira Pešić, ali ajde ne ulazimo u to, ali naš rang ekipe, kapiraš. Da ne bude sad kao, igramo s Amerima, pa jebi ga, Ameri izgubili smo. Nego da bude, imaš Litvaniju koju možda dobiješ objektivno. Mislim... Možeš. Znaš, kao nisu nepobedivi i realno su na papiru rang tvoje ekipe. I sad da vidimo Pešića šta će da pokaže. Ne piše se dobro. Ne, ali ako uzet ćemo tu, znači... danas dobiju 2 poena razlike, šta god, da ne bude neka glupost na kraju, nego jednostavno, znaš, tako se desi. Ali ako izađemo tamo i oni nas slome, ja mislim da stvarno Pešić treba dobije otkaz. Kako zamišljaš, brate, tok utakmice u kojoj mi pobeđujemo? Egal. Egal do kraja? Da. I onda preokret. To je jedino što ja vidim. Znači, ne znam, i da vodimo... Tvrda utakmica da oni malo šutiraju lošije, nego što su šutirali do sad na prvenstvu. Da se mi ubijemo od bacanja, brate, da Valenčunis i Montejunas imaju faulove. Jeste da ih mučimo preuzimanjem u odbrani, na spoljnim pozicijama, mislim, kao ne sad kao da Milutinov čuva, nego imamo tako krila realno na papiru, Bogdanović, Dobrić i vrate Jović, Nikola, da samo preuzimaju sve trče, da hasluju za sve te neke protoklopte da zaustavljaju, da oni ne pogađaju baš šuteve koje bi možda inače pogađali, da ima malo loš šuterski dan, malo loši Litvanci. Da Valanciunas uđe u problem s faulovima, u smislu da se ide na njega. To mora da se desi, to mora da se ide, znači na ulaz, makar dobiješ 5 puta rampu, ideš 6. put pa dobit ćeš faul jedan, kapiraš. I da mi imamo šutersko veče. Da. A to je XXX faktora se poklopi, ovo, ide ono. Jeste, dok najmanje faktora treba Litvancima kad pogleda, da se poklopi. Bolji tim. Tako da, ne znam, mogo bi Pešić neki skandal da napravi. Da krene da mova sutkinju. Da je uvati za dupe da dobijemo tehničko, jevate, i da digne tim da Bogdan nasmejan, brate, krene da prangija. Ne, evo, iskreno, Jović malo da se digne iz ovog mentalnog, šta god da ga nazovem, slump da ne kažem, Nikola. Aha, dobro je. Nikola. Milutinov mene plaži protiv Valanciunasa, jer Valanciunas kogod to možda nije koristio protiv Amerike, protiv Milutinova će koristiti to što će srečuvati parket. Na trojku. Ne verujem ja toliko u njegov šut. Ne možeš ti da veruješ, ali brate, ti moraš bar da ga poštuješ. Ne možeš ti da ga ostaviš 5 metara samog. Samo ga malo iscimaj glavom, bratski, sa daljine. Jer ako Milutinov kreće, ako naprijed već bude neka poluakcija i bude sam Valanciunas, pump fake, Milutinov njega ne može stigne. Samo da se ne prima na glupe pump fake-ove, to je nešto što najviše ja mrzim, brate, kod bilo kog igrača. Znam da Jokić karijeru gradi na tome, ali Samo to, Milutinov protiv Valanciunasa će biti dobar matchup, mislim dobar. Pitanje je koliko ćemo moći Milutinov protiv Valanciunasa i fizički dole. Ok, možemo možda malo, ali Valanciunas je mnogo veći, širi, jači. I nema izmene, šta će doći, ko će Petrušev da ga čuva posle, kad Valanciunas dođe, neće. Ko će Montejunasa da čuva posle? Baš problem, baš su oni veliki, brate. Dobar tim, jako dobar tim. Ali mogu oni dođu te svoje crne dane pa da mašiš u tebe.
Mogu. Sve je to. Mislim, to je jebeno, kad pričamo bilo čemu, ne može niko da predvidi, evo mater, da se igra turnir u smislu kao game best of 3, best of 5, pa je možda kažeš, imaš prvu tekmu, pa vidiš druga, kažeš, pa kao okej. Ali, brate, na jednu utakmicu, to nekom može samo taj dan da ne bude kakav, znaš, šuterski, da ne ulaze šutevi, da ovo, da ono, mislim, realno pogledaš, mi sad pričamo o tome da uđe van čime su problem s faulovima. Okej, a da igra se 5 utakmica, ne bi sigurno 5 utakmica ulazi u lig sa problem s faulovima. Da, ne možeš ti da znaš. Ali, dobra stvar, imali smo sreće, ne idemo namere, gdje bi nam se put završio sigurno. Mislim da nam se i ovdje završava moje mišljenje, lično, objektivno da nam se završava ovdje put, ali imamo da se pobijemo i onda izađemo kako treba izađemo i da vidimo od čega smo sastavljeni. Ma daj neke skandale, nemoj samo da izgubimo ovako, brate, depresivno. Funjarski, brate, svi glavu dole, Pešić, Tapše, pa idi bre u pičku materinu, daj, brate, neki život, neku energiju. Vidjet ćemo, ne znam, nisam pametan, ali eto, vidjet ćemo. Nek bude lepa utakmica i eto, to je za sport. I zadnji par, završavamo s tim, zadnji par je Kanada-Slovenija. Dobro. Predikcije. Predikcije? Shea i dalje Kuba. A ovo će vidjeti možda sudar dva najbolja igrača na prvenstvu. Ko je kao treću opciju u Ameri neki, Edwards? Pa da. Dončić sa Shea. Ko će čuva Dončića? Shea. I ako će čuva Shea, Dončić. Neće. Ko će čuva Shea, to si pitao? Ko će čuva, prvo sam pitao ko će čuva Dončića. Dončić je Brooks, verovatno. Verovatno, Dort. Ide tu steady rotacija fizikalnih igrača. Niskih, ali fizikalnih. Da, jako fizikalnih. Ide tu ručica. Malo zavati i bubreg i ruku i, vrate, rebra. A Shea, ne znam ko će da ga čuva stvarno. A Slovenci igraju to neko čudnu odbranu, da nemaju nekog primarnog defanzivca, ali timski igraju dobro. Da. A da li će skokovi biti problem Kanadi? A ne, ko će skače? Tobi da skače. Mislim, Tobi je defanzivno dobar skakač, i on ne krši on ofenzivni, znaš. Ne mogu setim sad za ovih što smo gledali, neko ima baš problema sa skokovima. Slovenci nemaju rim protection, na primjer. Da. Ni Kanada nije jaka. Mislim, on nekako, kad pogledaš konstrukcije timova, realno su slični. Imaš dva, da kažem, primarna ball handlera koji rade sve što god žele. Mislim, Dončić i Shea. Shea je malo više score first, dok Dončić malo može upati na taj pass first mentalitet. I imaš oko njih šutere. Sad, koliko diskutabilno, ko je bolji vamo tamo, meni Prepelić bolji šuter od svih ovih Kanađana. Samo šuter priča, ne priča sad kao sve to. Ali imaš tako šutere, Dragić, Prepelić, onaj Horvat, Hrovat, kako se čita. I tako ti neki igrači. I imaš vamo Brooks, Dort, Aleksandar Walker, što smo pričali. I imaš te neke centre koji su onako stretch centri, Tobi, Olinik i Dwight Powell, kako će Žiga Dimec. Znači, time su slični, jako konstrukcijski, kapiraš. Dwight Powell je bio užasan kad su izgubili Kanađani protiv Brazila. A on, brate, s Dončićem samo može da igra, da se vrti taj high pick and roll i da on leti, brate. Znaš, kao što je taj s ovome Nemačko što je radio, taj ono... A bolje je Pavel u toj roli nego Tajs. Jeste. Ali, na primjer, Shea nema takav konkurenciju sa centrima, nikad nije igrao tako centrima. Nema. Ali da se zamene sad tu da Pavel igra s Dončićem, brate, tu bi se kuvalo jako. Jeste. Ali ne mogu da bacim neku predikciju, brate, ko zna šta će bude. Baš dobro utakmica, mislim možda najbolje na prvenstvu. Mislim, bilo dobro i protiv, Slovenije, protiv Australije i sve to. Opet pitanje ko će ući problem s faulovima, kako će Luka ući u meč energetski i emotivno. Nekako Shea nismo vidjeli emotivno ispražnjenog, dok Luku nekad jesmo. Nikad Shea. Da. Ladan, sad koliko je potopio, brate, bacanja. Da, 6 bacanja za redom na kraju, brate, za close-outu utakmicu. Šta ima, 26 od 28 bacanja na celom prvenstvu. Tako da Luka zavisite nekako uđe u utakmicu i ti, help igrači koliko će pogađaš u te. Da. Ali ajde, vidjet ćemo, ja sam uvijek za Balkan, tako da ajmo Slovenije. Naravno. Tako da vidjet ćemo šta će posle biti, jer je ovo zanimljivo, jer se mi ukrštamo sa tom. Sa njima, pobednikom. Mislim, ako pobedimo Litvanci, ukrštamo se sa tom. Tako da možda bude neki balkanski u polufinale, ali nije tako sigurno. Nećemo da preanaliziramo. Ovo završamo s ovim ovaj podcast. Sljedeći podcast vam dolazi u srijedu.
u četvrtak, jer sutra, znači ponedjeljak, kad gledate ovo je ponedjeljak, tada nema utakmice, dan pauze, utorak i sreda se igraju meče četvrtfinala i mi dolazimo onda u četvrtak, kad se ništa ne igra, sa našim analizama četvrtfinala i pripremamo polufinala, odnosno analizama poviđe polufinala i onda čekajte još jedan podcast pred samo finale i to je to. A posle finala? Pa bit će kao reakcija na finale svakako. Ali da, sljedeći put se vidimo mi u četvrtak, tad ćete već imati poznate parove polufinala i mi ćemo analizirati i vidjet ćemo koliko smo mi pogodili. Da. Pozdrav. Ćao. Damn!